A recimo, Split sistem. U Split, misliš da je išlo ljudi u Split da ljetuje prije 200 godina? A okle, nije se znao za more da prije 100 godina u Crnogoru. Nije bilo ni u Splendid da neko ide ili igraš to neku igricu. Je li otvoren ovaj Queen of Montenegro? Jesu, da. Odavno, ja? A Splendid? Pođe, zatvorimo to. Splendid, davala? Jesi, i oni. Što još? Otvoren je velika turistička ponuda je otvorena dolje u Crnu Goru. Manki kupio brodogradilište. Manki kupio Nije ti... brodogradilište, nego Arsenal. Pa to ti isto tamo. Što će da radi tu? Jahte? Jahte će da kupuje. Jahte će da kupuje da prodaje. Pjaca velika jahti. Pjaca ovih polovnih jahata. To će petkom biti jahti da se kupi. To je plac, to je uzeo plac za jahte. Plac, isto kao auto što se prodaje, plac. Jeste li kupili po jedno auto na ove place? Ne. Jedini mi ništa. Ja ti velim, prodali se mi sve kad sam pričao o stanovima. Ja idem u Njemačku sad da uzmem jedan Golf. 700 eura dvojka. Bolje će biti pol auta što se ode po Crnoj Gori. Ne znam. Nema stvarno sjedišta, reka mi nema sjedišta i nema prednji retroviz. Znaš što? Prednji lijevi. Što mislite vi da kupimo kuću na selo i da idemo, da živimo, naš četvorica, pravimo djecu? Vraćam se na priču o tome da treba da dobijemo postan. Jer doće vrijeme, a to neće biti daleko, kad će reći, vi više niste ono što ste bili, ajte polako po kuće, dosadni ste više, ajte polako. I mi ćemo poći na ulicu, neće niko zaborekivati. Ma nećemo, mene ne treba stan, idemo na selo što veli Popaj, idemo na selo, živimo barem 50 godina. Naš četvorica. Kožega nikada pijemo. Možemo i napraviti djecu. Dobro, ja bi se dogovorio, nego bi se dogovorio sa ovim ministrom Simovićem da nam da stvarno, da nam uzajmi po 2 krave. Pa mi to vratili kad budemo imali. Pa bismo mi vratili tamo za 10-15 godina. Ja bi kokoške držao, kokoška je nemilija životinja. Ona niti što traži, ti možda joj ne daješ da ide, ona će umrijeti od gladi ili neće ti tražiti. Toliko ponosa ima... Dobro, ali krava je zanimljivija. Jesu li krava bleji... A ne krava ne bleji, ne omuči. A dobro, ali za bleji, razumiješ, ti životinju ja ne mogu da je pazim i da je vodim računa oko nje i da je... Ti kokošku ne ti mariš. Niti mu uzeš, ništa ne činiš. Kokoška je zahvalna za proizvodnju. Ne mu uzeš ni kravu, može ona sama to da radi. Samo je treba naučiti. Kokoška kad ti zasmeta nogom je fjukneš. Znaš kako, ako nećeš da koristiš mlijeko od krave, možeš da probušiš vime. I onda ono otiče mlijeko samo. Zašto se zove vime? Jednom iglom. Kada dođe vim u njega. A ne mljekara. Pazi. A mljekaru imamo u Podgorici. A znam, no, trebalo bi sise od krave se zove mljekara. Pazi, jer tu je mlijeko. To je sad malo... A zar ti nije pravilnije to? Pa jes, a ne vime. A ovo je skraćeno. Od sve više... Vi mene, to sam mislim... Vi mene mu uzeti. Ne, vi mene dajete mlijeko, to... Vi mene, da. Jer tele malo kad doji, jer to se isto kaže doji, ili kako? Doji. Tele doji kravu. Tele doji kravu, jer to? Ako tele doji? Tele doji vol. Krava doji tele, brate. Krava daje teletu da mlijeko da pije. Da upotrijebim šporku riječ. Može li ono tele dok je mlađe da jebe magarac ili neko? Ufati ga u štalu, magarac stari, pokvaren. I uđe jebe telad ili tako, lane, ako rodi Bambi. Ne, mislim da ne bi jebali konj ili magarac tele. Neće magarac taći ništa živ. Prstom, što mu se ne... Ja ti garantujem, to je najpokorenija životinja. Uđi, ako ide i tele izjebe ga. I izađe, pita krava što čini, što to gađe teta. Ja! Mene nije stvarno jasno, jer otprilike vime ima 4 pipka, je? Jes, 4 do 5 pipaka. 4 do 5 pipaka, pa je to je kao ono u magistrali ima 4 ili 5 petraka. Kako ono pauzira, mislim, kako zna ono koju će prvo i to, ima li redu? Imaš dvije u jednom pravcu, a ove... Zavisi s koje strane, a onu centralnu posješ jedino ako si pokrave. Ako si direktno... Na pipak, ako si direktno na pipak hoćeš da piješ. Jedino to imaš. Zbilja, viš ti krava je napravljena da je posle od jednom 5 ljudi. A zašto ljudi me muzume se pođe pa pije mlijeko kako mu treba? A ko izmisli ono da se muze? I toplije. Što bi ga toplije? Viš kako ono napravljeno tačno za ruku.
Pa ja sam neđe planirao, stvarno sam neđe planirao da dam, mada je to skupo dosta, da pravim prvo jeftinu čokoladu, 100 grama kakaova. Da ne oduzimaš ove Njemačke da topiš i ti proizvodiš. A dobro, skupo. Kad srebro. To bi skupo bilo. To je skupo. I stopiš je, pretopiš da pišeš Gaja. Da se dogovoriš sa ovo Crnogora putom. Čokoladice da daješ kravi. Ovima što voze bager. Da jedu, krava da jede čokoladu. Mora biti čokoladno mlijeko, to stvarno mora biti. Ja ne vidim kako može biti drugo. Jer glupo je obično mlijeko pretvara čokoladu. Ako jede voće, voćni jogurt, može li to? A što je izmislio čovjek? Pazi ti kad imaš ovih čokolada preko 200 vrsta. Smoki, čips, štapiće punjene. A u moje vrijeme, ako sam izjedno paštete... Pa stvarno, kako smo mi... Pogledaj čega sve imamo ne prodaje. I svako ono kupuje one artikle. Što je ono zbilja? Pistacio. Ja nisam znao već za jupi do 20 godine. Kada ti pistacio prvi put ići? Pistacio, da mi je neko to pokazao, polomio bi sve zube na ono. Ono neko da prije 20 godina. Pistacio. Pa... Nije sad bez one proklete štapiće zna. I koštanjakom i ko htio kupiti, ne biše me sred njega, ribavi i fruka. Bi li zio sad koštanj? Bi sad ga izio. Gdje, nismo ništa znali. A sad smo to bož zdravi. Pokoja bez zuba, bez stomaka. Što si prije jeo kad jete? Lebe paštete, leba mati... Leba mati paštete, leba bi paštete. Jedino sam to... Ma kakve paštete, to isto izmišljeno. I to je izmišljetina? Izmišljetina. Zapadna. Što će ti to? Šjak smo jeti. Što si jeo ti najčešće? Šnicle i leba? Ja sam najčešće šnicle i leba. Baš to sam je. I paštete? Nisam paštetu taka. Beži koliko smo zdraviji. A jesi masla, jesi dio mermeladu iz onih kanata što se poslije za bunar koriste? Jesi, nemoj mi reći da nije. A zdraviji si bio kad si dijete bio nosa. Ćaš otvoriti onu konzervu, onu veliku mermelade. Kantu. Kantu. Benetton. Ja sam od Jupola kantu. Kantu od Jupola mermelade si zna gdje si. A ne, zdravo, srećno vrijeme bilo. Pa ga namaži na kokot. Namaži na kokot. Od kuće. Na kokot od kuće, gore od dimljaka. Prije, sad su izmislili nove dimljake, mjesto lijepi kokot na kuću. A ne, oviđi krovove sad nekako je, a nema bez tigle. A okle tigle, družno. A sve ćemo se vratiti gdje smo bili. Slama ti je najzahvalnija. Znam, možda pali kad hoćeš. Ako si piroman da gori, možeš kome vidu i to da ne znaju ko je. A sad ti dok zapališ nekome kuću, treba ili prozor da otvoriš, pa... Eloksirana bravarija, treba umjetnik da bude, da bi nekome zapalio kuću, umjetnik treba da bude. Onda su izmislili cigare, a bilo je stari, dobri kontrabandijan bio prije. Izmislili su auto sa automatskim zaključavanjem. A ili ljepše bilo, prije izađeš iz kumovih kola pa spuštiš onu klapnu. Pitaš kume, hoću li zaključati ova vrata, ela. I tako izgubiš malo vremena. A sad ljudi ne umiju ni vrijeme izgubiti. Imaju daljinsko zaključavanje sa 30 metara kola za zaključavanje. A što će mu to nije? I garažu koja diže sama vrata. Sama sebe se diže. Izađi od svoje društve. Izađi, da ako se ne umoriš. No neće da gasi auto. A vidio sam semafor u Podgoricu da gasim auto. Neću. A ono gdje se... Molim vas, ugasite auto. Izračunava vrijeme. A ja ga poslije mogu paliti. Ako ugasi, nema mrdanja od toli. Znači, ko će me gurat? Gdje se to vidi? Onamo na u raskrsnicu gdje je ova milicija, ko tamo preko gdje je oni restorana. Ako gore put Trentinoga do. Jest. Jer nisi vidio gdje ti sat odbrojava koliko treba da gasiš auto. A ti ne možeš upaliti auto. Ti na kablove pališ auto. Ja na kablove palim. Ja izađem prvo iz auta i upalim ga na kablove pa ti sad imaš kablove kod tebe, jel? A sad imam 2 kabla ovdje. Izađem, uključim auto, izađem, pozdravim se s milicajcem, uđem u auto i nastavim vožnju. Kao da ništa nije bilo. Kao da ništa nije bilo. I mnogo je efikasnije i korisnije za zdravlje čovjeka. Ajde, novi Audi, novi BMW, novi ovo. Nekad šćak vozi Fiću, ponosim se. Idem morem, ponosim se Fićom. Samo je malo spuštiš možda za dvije one. Staviš abart na ljepnicu. Abart na ljepnicu i paziš kad startuješ da ne okinješ krajc. Možeš 1000 godina. Ima gdje se kupi ova naša naljepnica, MNE ovo. A MNE? Nema toga ništa. To su dijeli su po novina, sam više nema ništa. Zalijek toga nema. No, sutra kupi vijesti, možda će doći. Sutra dolaze korice za zavijest.
Korice za vijesti. Čutar korice za obraćajnu. To čine od nas. Nisu čuta, to je bilo... Sve nam pokrenju. Ili se ja to uzima? Je to bilo, jesi uzeo, jesi? Ne, ali Kako si ti? razgrabili su to u 6 ura ujutru. A da te pitam, kad te milicajac uzima saobraćaj, Ja ti uzima ga li i to? vidio, neka što su razgrabili i koji voze, no i ovi što ne voze su uzeli to. Sigurno. Isto kao što su crnogorske kape, neka su dijelili sve kupili, ovi što ih ne nosi. Ma da ja ne nosim isto. A ne nosi niko, ali dobro, ali... Gdje su one kape zbilj? Ne znam, ove korice, valja li što to? No, ne mora, što se god daje džabe, nema šanse da se to može... Ne valja to ništa. Ko je to lijepio? Ima li to firma neku u Crnogorskoj? A što znam ja, Treba stvarno i fabriku ljepilu u Crnogoru. Daj nešto da napravimo. Da, ali ba ja ti velim kako je neftini, kupovat ljepilo i praviti novo ljepilo od toga. To samo tube druge kupiti. Pretopiti. I skuplje ga prodavati. To bi dobro prolazilo. Možda ljepilo treba pretopiti u olovo. Crnogorolin. Ma ne, no, treba fabriku. Crnogorin. Sir za stomak. Ljepilo. Ima sir za stomak, toga niđe nema. Ili sir kupovat na pjacu i prodavati ga odmah tezgu do, skuplje. Zašto se niko ne sjeti kakvih budala ima? Dukserice u butik kupiš, prodaješ ispred butika skuplje. Bolje je ovo da kupiš sir. Bolje da kupiš sir pa ga odmah ispred prodaš skuplje. Duplo skuplje. Treba, i ono za plažu, sad ono treba valjati, sad za plažu ono. Sad na vrijeme. Mekik. Ne no ono za sunčanje. A sunčanje, ja. Možda treba gorivo kupovati na benzinski i 6 prodavati ga ispred benzinski. Duplo skuplje. Koliko treba pH vrijednost da nam je gorivo. A zbilja vidite, mi razmišljamo čovječe, kao ti tipa kože ti zavisi kad se izmažeš za sunce koja je pH, što je ono, šampon pH. Sve su mislili. A nije ništa ono veze nema. A stari Crnogorci kada su se pazili. Se sunčali po cijeli dan. Pa izgori kamiš. Znaš što treba, ja sam razmišljao, imamo 2-3 broda možda. Imamo li 2-3 broda? Nemamo džavlji. Imamo 3-4 aviona. Imamo 2-3 aviona. Da ih zapalimo i da prodamo to gvožđe. I duplo skuplje da ih prodamo. Duplo da bi zaradili na to. Staro gvožđe sad ide strašno. A zašto ne bi mogao prodati čovjek auto na parking? Tuđi auto. I to je duplo. Nemam ključeve. Sad nemam ključeve ti da. No mi dajte. I ovo bi dobro bilo, da se dogovorimo s ovim Amerikancima, da krene neko odavde na Ameriku. Na Mars. Na Mars? Na mjesec. Ide li ko na mjesec i na Mars? Ide, ali moraš platiti $20 milijuna. Ja ih nemam. A ne mislim da ide. Da krenu odavde, što to je marketing? Zbilja, kako bi čovjek mogao zaraditi $20 milijuna. Ne znam, okolo nima majku im pare da bačuju po $20 milijuna da uvate jedan krug do kosmosa i nazad. Do kosmosa? I to, da ništa ne dešava. Bar da gledaju, razumiješ? Ništa, samo sjede tu, ti se ne može... Možda ih oni i zajebu. Ne može da si pismo čuješ? A čekaj, mogu li te oni šestu kakvu kapsulu i u kompjuterski ti sve pripremi da ti misliš da si bio na mjesec? Ja da to radi. 20 milijuna, reču ti zađi sad. Sjećaš se da je Zonjo ima ispušti dušu u Budimpeštu, onu kapsulu gdje uša, oni vodič gdje ubačio žeton, ono vozilo i oni Nikola. I za malo preteko. Možda tako to i na mjesec idu. Ma nije to, nego njima to jeftino ispane. Što je to gorivo, što imaju troška? Koliko je goriva do mjeseca? To ne može 10 milijuna eura, ne može goriva potrošiti do... Na pumpu dođu u nas, uveš uspimi 10 milijuna goriva. I onda pođe ovaj sipač 4 dana. I provjeri to ulje, možda dospe. Makli su Pluton. Znaš da su naučnici makli Pluton. Nema ga više u... Makli su ga... Makli, rekli, ne možeš da te vidimo. Neka su počeli raditi tako. Prebačili su vama u mjesečni sistem. Nije više u... Uzeli su ga dvojice, izašli u prebačili ga. Ajmo, pušti pjesmu i ćemo do ujutru. I ona duže traje, ali lijepa pjesma.